Dobro jutro ekipa, pozdrav. Evo danas u cowboy stilu javljam se s dužnosti i evo da vam snimim jedan dio koji sad planiramo, odnosno krećemo raditi. Zapravo radi se dosta o katastrofalnim stvarima, katastrofalnim, ne možemo reći da je katastrofa kad je neko bolestan i tako, ali nije nimalo ugodna stvar, pa evo, koga zanima, ostanite sa mnom u nastavku videa. Dobro se sjećate ovog bazena, dobro se sjećate koliko je truda uloženo u ovo sve skupa i sad moramo raditi neke preinake. Naime, o čem se radi? Ovaj kanal koji je postavljen za kupolu bazena moramo vaditi, moramo proširivati za drugi kanal, jer o čemu se radi, taj čovjek koji je trebao to odraditi na kraju neće to odraditi. Mislim, ne da neće, nego investitor je saznao da nije to baš pouzdan čovjek, odnosno taj sustav sami nije toliko dobar i tako dalje. Neću ja sad ništa pljuvati po nikome, ali hoću vam reći, budite oprezni kad imate ovakve neke stvari, jer vidite, sve vam to može donijeti gubljenje živaca i dodatne troškove i tako dalje. Vidite sad, oni su to pokrili prije zime jer nije kupola bila završena, oni su to pokrili ovako sa ceradom, no međutim, naravno da je to sad, unutra ima svega i svačega. Ok, počistit će se i sve to, ali najgore je stvar šta mi moramo sad ovo sve vaditi van. Vidite, ovdje je zacrtano, moramo proširiti taj kanal za jednog drugog proizvođača tih kupola koji imaju svoj neki drugi kanal. Sve to moramo raditi preinake. Eto, i znate sami koliko smo mi ovdje truda uložili da bi to tako izgledalo kako izgleda, padovi, ovo, ono, sve je bilo prilagođeno za ovaj način kupole, no međutim sad to sve moramo vaditi iz početka. Ne znam što da vam kažem, ja sam lud, a mogu se misliti koliko je investitor lud zbog ovoga. Tako da, ne znam šta da vam kažem, budite oprezni kad dogovarate poslove s nekim ljudima, raspitajte se prije, probajte vidjeti, zahtijevati da vam pokažu gdje su radili, šta su radili i tako, prije nego date nekom novac i krenete u neke igre. Tako da eto, budemo vam malo probali posnimiti u hodu šta smo radili, na koji način, pa se vidimo u nastavku. Znači, izrezali smo ovu stranu i ovu sa Distar Perfect s gornje strane. Sad trebamo do kraja. Na drugoj strani smo razmjerili isto. Izrezali ovaj dio vanjski. I sad moramo počistiti još i ovdje će trebati proširiti malo na ovu stranu. Onda ću iskoristiti ove rupe što je bio kanal utiplani prije. Iskoristit ću ove rupe, staviti tiple i šrafe da podesim visinu za novi sloj planitopa s kojim ću se dignuti kako treba. Izrezali smo, ako
Vi koji ste me pratili prije, stavili smo nekad prije onog kanala hidroizolaciju, onu gumu CL51 ili kak se zove, Cersita. Sad, da bi napravili kontakt, stavili smo EcoPrint Grip impregnaciju za neupijajuće podloge, da ipak napravimo bolji kontakt. To smo napravili na jednoj i na drugoj strani. Sad ću zatiplat ovdje tiple i staviti šraf na visinu koju trebamo i onda ću to napraviti na kraju. Napravim špagu i onda svaka 3 metra, koliko mi je dužina ravnalice, ću to isto napraviti da bi dobio stope za ravninu izvući planitop, da mi bude 100% ravno, da je priprema za kanal, taj drugi. Evo što smo napravili, da vam pokažem, znači vaga je ok. Još smo sad dodatno probali čisto da vidimo. Zašrafili smo ovdje na visinu 1,7 od vrha šrafe, zastavili tiple i na kraju. I onda smo napravili špagu i po njoj smo ovu sredinu onda poravnali da dobijemo 100%. Sad ćemo ovdje s planitopom napraviti staze da mogu sa 3 metrenom ravnalicom kasnije kad stegnu napraviti ispunu i izvući. I onda kad to napravimo, onda kad to stegne drugi dan ili kad, doći ćemo ovo pobrusiti višak ljepila, jer ovdje na nekim mjestima nam je isto višak ljepila. Probali smo štemat, mislio sam sve skinu, ali ovo je Keraflex Maxi S1, stari moj, primio se je, to je čudo od ljepila, evo. To ako želite biti 100% sigurni u neko ljepilo, bez obzira na format keramike, Keraflex Maxi S1, top. Idemo sad staze popuniti, Joža već miješa i onda idemo jest, tako da poslije gableca staze nam budu stegnule i onda napravimo ispod. Vidite kako sam si sad na one šrafe stavio staze. Sad idemo to popuniti, još nema kišice. To je lijepo odrađeno. Sad vidite, još ovaj dio moramo pobrusiti ljepila da dođemo na isti nivo. I to će biti onda nekih 1,7 cm pločice. I planiram još staviti hidroizolaciju. Mada ne bi ni trebala, ali vidite koliko tu moramo centimetar pobrusiti. To ćemo naknadno. Za sad to je to. Idemo nešto drugo raditi, a onda ćemo doći ovaj dio drugi put.
pripremljeno je za novu vrstu, novi kanal za kupolu bazena po mjerama koje smo dogovorili sa investitorom, odnosno koje je on dobio od proizvođača. Naš dio je odrađen, a sad treba da dođe ovi ljudi koji to postavljaju, ne znam o kojoj je firmi riječ, u biti čuo sam, ali nisam zapamtio. Nije nas ni briga, mi smo svoj dio odradili. Evo, moram priznat da smo potrošili nekoliko reznih ploča da se ovo odradi. 12 vreća Planitopa Fast 330, jedna hidroizolacija Mapelastik i evo, kao što rekao, sad vam to tako izgleda, s tim da ovdje smo morali pomaknuti struju, tu će se sad improvizirati sa nekim inoksom ili s nečim dok dođe kanal. Dobro, manje bitna stvar. Eto, samo da vas upozorim da pripazite ako imate ovako neke sumnjive ljude koji se bave nekim stvarima. Prvo se probajte raspitati kod nekih investitora kojima su radili, da čujete kakva je bila suradnja, jer sve to skupa naravno košta i ovo naš dio i materijali i živci, sve to košta. Tako da pripazite s tim. Mi idemo dalje, imamo novi projekt, jako zanimljivi. Neće vam biti žao, stisnite subscribe ako budete s nama i na njemu. Ako ne, Bože moj, vidimo se svakako do nekog drugog videa. Ćao ljudi.